nagarutse. Iyi ni part 2 ya video y'ejo. Iyi application nayivuzeho ariko ntanaberetse uburyo bakoramo account, bakoramo sign up n'uburyo mbese bakoreramo amacoin menshi n'uburyo babikuza. Muri iyi video rero ngiye kubereka uburyo ugiye gukorera amacoin menshi gagwira 300 hano ukabikuza minimum. Muri iyi video ndakwereka uburyo ubikuza kakugeraho kuri Airtel yawe cyangwa se MTN yawe mobile money. Icyo usabwa cyonyine ni ugukurikira iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Kandi mbere yuko dutangira YouTube channel n'ubundi ibisanzwe aracyari Uzitech Media, kanda subscribe, liking iyi video, hari igitekerezo cyanyunganizi nabyo ubyandike muri comment. Icyo turakora rero je naberetse uburyo iyo umaze gukora account ukora scratch, ndaza nkanda hano routing imbere ku buryo uburyo nyine ukora account tu sikurikira step by step nuyihutishe kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika. Wowe icyo ukora uraza muri Play Store yawe. Ejo bura ntago nabiberetse neza kuko nabasobanuriye ko application ndabaha amakuru arambuye ku munsi. Uraza muri Play Store yawe nk'ibisanzwe kugira ngo hejuru muri searching reward, searching reward. Sorry muranyihanganira, uraza searching rep reward iyi uzikandeho, uraza ukande kwa hino yanditseho open. Urasanga imeze nkanga ukimara kuinstalla urahita ba open, uraza ukande kuri open. Iyi application ni nziza cyane, iri guca ibintu ayo wakoremo gose urayabikuza. Uraza ukande agree, azukande agree. Kuri taburo baragusaba email twayishizemo, nawe urashiramo email yawe. Kuri page imeze ukunguku weho urasanga hano ahanditse scratch, urasanga hari ikimenyetso haranditseho rimwe. Uraza ukarachinga nkuko naberetse muri iyi application, ariko ngiye nabatindiye kuko nakoze part 1 nkabibera kuko bikorwa. Bono ngiye kubereka uburyo ukoramo amacoin menshi n'uburyo uyabikuza. Turaza dukande hano handitse play now, playing a game. Kanda kuri play now urakomeza. Gikanda kuri play now urabona ko duhise turi guka kuri page imeze ukunguko. Urakanda agree continue, ndagira ngo click step by step kandi allow talking. Urabona harimo uburyo bwinshi bwo gukina game. Uraza wallowing kara kantu kugira ngo game zawe zijye ziza isaha. Urabona kubw'amahirwe bahise baturegutsa ko tugiye gukina game alibaba.com, kandi iyi Alibaba ifite amapoint menshi. Turaza dukandemo turebe imikorere yayo. Ndagira ngo kuri step by step urukubona ko ngo nditumaramo umunota gumwe turahabwa amapoint 98, iminota 103. Gutyo kugenda umaramo iminota myinshi niko ugenda uhabwa amapoint. Urebe umaramo iminota 3 uhabwa 118. Uko ugenda umaramo iminota myinshi niko ugenda ubona amapoint menshi muri iyi application baguhaye, muri game baguhaye mu gukina. Wabonye ko harimo, uraza ukanda hano handitse play now, uraza ukanda play now. Ugikanda play now rero uri guka kuri Play Store. Icyo urakora uraza uyestare. Nakubwiye ko ngiye kwereka uburyo ugiye gukora amapoint menshi ukanabikuza. Ukimara kuyestara irahita iba open. Uraza ukanda hano handitse open, ngira ngo kuri step by step hatagira akantu na gato kagucika. Ukimara gukanda hano handitse open uraza winjire continue with Google. Azukande continue with Google, urinjira na email yawe runaka. Uzo creating account muri alibaba.com. Birodinge utegereze. Ndagira ngo ukurikire iyi video kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo usobanukirwe uburyo uzaje gukora amacoin menshi ukayabikuza muri iyi application. Urabona hano hari uburyo bwinshi tugiye gusiya imbise goro gato. Hano ntago ari ukugura kuri Alibaba ahubwo nukuza gukoresha Alibaba gusa. Turakora refresh
ukaza ugakoresha Alibaba ubundi ukamaramo guriya munota twarowinga. Urabona harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibicuruzwa byinshi, ushaka waza ukagura, gusa twe ntabwo tuje kugura kuri Alibaba ahubwo tuje kwirebera ibicuruzwa. Urabona harimo telefone, udukweto, inkweto z'ibihumbi 8356. Urabona harimo ibintu byinshi wagura muri iyi Alibaba. Ndagira ngo kuri step by step iyi video ntuyihutishe, wihangane, ntabwo iramara iminota myinshi, wihangane kugera ku musozo, kuko kugera ku musozo nibwo ndabereka uburyo turabikuza tukayakira kuri mobile money yacu bitewe na simukadi twashizemo, niba ari Airtel cyangwa se MTN. Turaza dutegereze umunota urangire, ubwo urabara umunota uri gukoresha iyi application ya Alibaba, urabara umunota uri kuyikoresha, ukanda subscribe, like, share kuri iyi video kugira ngo tujye twaploadinga video uzibone mu ba mbere, ko hano tubazanira ibintu biririyo byizewe. Turaza turebe ko umunota warangiye, tegereze, kurikira step by step. Urabona hano haba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Turaza turebe hano hejuru ko umunota warangira. Urabona umunota ukirangira bahise baduha amapointi yacu 98 nk'uko bari babidusezeranyije. Izi application nta buriganya bubamo. Nitugaruka muri application yacu nk'ibisanzwe, urabona ko 98 baziduhaye, bazibonye. Iyi application nta buriganya bubamo. Nitugaruka hano urabona ko dufiteho 198. Wabibonye, application irizewe 100%. Turaza twongere duscratchinga, baduhaye n'indi scratch, twongere duhabwe izindi pointi 100. Tugeze amahirwe baduha pointi 294. Urabona duhise tugiraho minimum withdraw. Noneho tugiye kureba ko twabikuza. Turagaruka gusa gukoresha application yacu ya playing game. Urabona harimo game nyinshi wagenda, ntabwo ari Alibaba gusa, urabona badufunguriye game nyinshi wakoresha muri iyi website. Urabona harimo uburyo bwa game nyinshi kandi game zishimishije, za game weho uzi ko wazikinira ubuntu hano muri website, urazikina ukishugwa. Uraza reka nze tugerageze n'iyi tukande more. Hari mu buryo bwinshi bwo kuyikoresha, ureba game ushoboye gukina akaba ariyo udownloading ukoresha muri telefone yawe. Buri ko ugiye kuyikina ukamaramo iminota myinshi, niko ugenda winjiza amacoin. Turagaruka muri Alibaba burana kuko turi kubarirwa, kuko tuzamo, kuko tumaramo igihe tugenda tubarirwa, kuko tumaramo agahe tugenda tubarirwa amapoint cyangwa se amalab. Turategereza. Urabona ko duhise tugira point 811 mu gihe kitarenze n'iminota 5 ntangiye gukoresha iyi website. Iyi website irarenze, wayikoreramo amafaranga afatika. Noneho turaza ku gice cya redeem, igice cyo kubikuza. Minimum ndakeka twanayirengeje, dufiteho amapoint 811 kandi minimum yari amapoint 300. Turaza searching hano handitse mobile change, mobile change. Dukandeho.
urabona ko duhise tureguka hano icyo dukora turaza tugakanda hano handitse serivisi porovayidi, tugasacingamo niba ari kuri Airtel cyangwa se ari kuri MTN, biraterwa na simukadi ushaka kubikurizaho. Urabona ko minimamu twayujuje igice gusa, minimamu icyiza cy'iyi webusayiti minimamu ni ukuva ku giceri cya 50, ariko twe urabona ko dukoreye 100 mu gihe kitarenze imagine gukorera igiceri cy'100 mu gihe kitarenze n'iminota 5. Uraza ukanda hano handitse verifayi namba, ushiremo namba ushaka kubikurizaho, twe turabikuza dukoresheje namba yacu ya Airtel, dukande continue, dukande confirm. Barakubwira ngo hano amafaranga akugeraho nyuma y'amasaha 48, ariko hari igihe ubikuje agahita akugeraho direct. Biriya ni ibintu baba barashizemo byateganyijwe, gusaba igihe gahise kakugeraho direct bidasabye ari amasaha yose. Turakanda confirm, urabona ko yabaye request submitted. Urabona ko hano 100 riri muri pending. Abonye ko riri muri pending, turategereza umwanya mutoya cyane turebe ko amafaranga yacu aratugeraho. Wabonye tugitegereza akanya gato, urabona ko amafaranga yacu ahise atugeraho igiceri cy'100 successful. Urabona ko amafaranga ahise atugeraho tugitegereza umwanya muto. Muranyihanganira impamvu muri kumva ndimo mvuga gake, ikibazo cy'ubugwayi no interinete. Urabona ko amafaranga yacu twayabikuje, dusigaranye amapointi 11. Harimo uburyo bwinshi bwo kubikuza, ushobora kubikuza kuri Binance, PayPal, gusa uburyo bwiza bwo mu Rwanda, gusa ushaka kujya urabikuza mu buryo butari amayinite wakoresha PayPal cyangwa gukoresha kuri Binance, kuko uburyo bwo mu Rwanda bwo uyabikura mu mayinite, kaza mu mayinite, ariko ukoreye amapointi menshi wayabikuza kuri Binance kakaza ari amafaranga asanzwe atari amayinite. Gusa iyi ngiyi nyine uyikoresha ushaka nk'amayinite. Hari igihe umuntu ushobora no kuyikoresha uri umu agent, abantu ukajya ubaha amayinite, ukajya ubohereza amayinite wifashishije iyi website, ugasanga nabyo ni inyungu urimo. Umwanya umara kuri interineti ukina game wawubyaza umusaruro ukoresha iyi website, ukina game ubundi ukinjiza, kuko banaguha scratch za buri munsi za hato na hato. Guys, rero nangaha nshoje video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. Ndakeka murasobanukiwe buri kimwe cyose kuri iyi website, haba kanda subscribe, kanda like, unasharinge iyi video.